Dithuto di ile tsa ema tsi sebaka sa dibeke di le 3 mo sekolong se ka barutabana ba ne ba ruta baithuti mo maemong a sa jeseng diwelang. Batsadi ba ile ba ganetsa boradikontraka go ka baakanya diphaposi tse weleng mabota ka ba batla gore di thubiwe gotlhelele le gore go agiwe tse dingwe sešwa. Bana ba boetse morao no le gore o moruta lebitso o rangwela lebitso la lesefane a sa khona beno a sa khona go lengwala ka mkhona a tlwaetse go lengwala re bone gore ke risk gore tse bana ba rena re ba tsentshe ka mogare ga metsi because already ke khale ntse re ibulela ka tabe ya Sekampaneng so but hona no re bona ka re ha ona solution e re kram from department. Sekolo sa Sekampaneng Primary School se agilwe ka ngwaga wa 1960 ke baagi ba mo motseng wa Sekampaneng. Ka nako eo ba ne ba sena kitso ya gore kgaolo eo ke lefelo le le bongola. Ke ka go batsadi ba barutwana ba ikanneng go se tlise bana go fitlhela Lefapha la Thuto le samagana le kgwetlho e. Re ikgopelela setšhaba gore ha re buleng sekolo re tla ilukisha taba ya moago wa sekolo gore ka se go sasa tshwantse re bušane mo gore motho a se ka re aowa nna re nyake dintlwana tše le re tlisang mo bo motswaswere re nyaka gore sekolo se agiwe re tla se aga sekolo fela e ka se be ntho ya beke tlago ka se be ntho ya kgwedi e tlago. Lefapha le ikwetse go batsadi go letlelela bana go tla sekolong fa dikolo di bulwa ka maemo a tlabe a letla gore dithuto di tswelele ka nako eo. Offense Stimo, SABC News, Sekampaneng Hammanskraal.